Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia Istiana Merdekasari. Ia elok mebu bepa ugi ia naritu onde-onde. Bahan-bahanna ia naritu 250 gram siola labu puluh, 10 gram labu tawaro, peje, pasta pandang, si batu kaluku maloloe, gola cela, wae kemu. Peburena, mapa mula, taroi 250 gram labu puluh Taroi 10 gram labu tawaro dan peje. Lamai labu pulue paradengi wae. Campurui labu pulue si bawa wae. Nareko malamani libu-libui nengapa ilise gola cela rilalena. Ipatamani rilalena wairede, tajengi gangkana kawa. Akai onde-onde pake papan napi. Isendre si bawa kaluku pura parue. Puranna jaji patopoi ripenne. Kuae topa make wasele bepa onde-onde. Oleh ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapada salama.